video khat anabol kidotin video chupem tile BTC giveaway voting boldan EBT vote ki muham ti chen bol da masapena he sato CF salut ding Bitcoin BTC giveaway hu it vote mudi dan chana to he my app sakalun mining me ding mining ne me wale hichi di hin he so ke din BTC giveaway he na chi na me dio laya he athu ki ta hichi simlao chun ti its recruitment receives 100 votes. The number of votes available this week equal to the number of miners recruited last week into 100 na chi bisenam tile tu hafta vote ding za hin nei ding za chu ipiti ki haram tiale last week hafta masa mi zat rukut na bol am na mi khanam mi ni ham mi thumam hi to chun hi dung ju ya chu 100 plus 100 multiply na bol ala hi zat chu vote na nei ding te ka na chu last week nga chu te ka na chu ke ya he value chu miners recruited last week 7 is in hi last week ti chu hafta masa mi sagi recruit ka bol on a hele chun 7 into 100 na che 7 into 100 ka bol ala hi chu 700 vote sung leng do na chi hi tu hafta sung si ja vote ka nei ding na chi chu hung hin tin aban le abana hi phem tia le pools close at 17:15 ti hu every day 17:15 ki ti chu punga minute som langa na voting hi pung 5:15 chanai close ke borji aban le chun the lucky list will be announced at 17:30 to 5:30 announcing the boarding cho palachun the voting will be refreshed for a new round at 17:45 at this na say ga say ding chu pool hi voting hi 17 voting hi le 5:15 pm chana Indian times 5:15 pm hi kha ding cho pa le hi result ho chu lucky list ho chu punga makhai ti di dane he ka her khelo le punga makhaya khu 5:30 ya khu result so ding echo phala chun result so do phala chun azinga ding voting chu punga 17:45 na chu 5:45 la khun voting to refresh hikit ding na refresh ti chu tha bia hum kit ding chia hele the more votes you have the more likely you are to win na vote na tam nei chana chu chilanga he $1 ham $8 ham ailol $8 ham $1 ham cho he na na ha phau lucky li sa na jaw di tin ai pi le ka sai num chu khatwen tha sai leng last week nga vote mi na mu za dung na mu za to chun 100 multiply na bol he za chu vote hung leng do den azwa ka sai tan ai la timing hon ka sai tan heading kha 5:15 masanga kho punga masanga kho di chana punga masanga kho vote na bote te de kho to lawa hele na vote chu nei jong le to na ka vote na le thailo de tan aban le result 5:30 aso de abal azinga ding vote chu 5:45 a ngi tha pat ki hin tin chu chu tan tin aban le aban le heading khat chu iphem tia le vote hi nane ya le ki khol thailo na vote chai ding aban le 5:30 pm result showing aban le nane za chu hungum kidding na vote chai kidding ne ha lang le result showing abal ajing la hum kidding na vote kidding ne ha lang le result show kidding na vote kidding chu Sunday chanum ding 7 days na ga tha sai leng last week nga ke hin mi sagi karkut do 100 votes kanai hin ai la hi japan hi Monday nia pana chu vote hungum pan he tan Monday nia chu vote hunguma ke chu ka vote le ni ha langa result so abana zinga ding khungum kitna tu ni Tuesday hin zinga ding khungum kitta abana chu avel vela hum kithen kichi de benin tha sai leng vote kitti hi last week nga Monday to Sunday chan
mi zat recruit na bol jawam na recruit do cc chu next week Monday a khu vote hum panding hi chu vote chu Monday ni vote na bolding abale ni halang result so ding na ne zat ma Tuesday ni le hum kidding vote chu na pi kidding ni halang result so ding na ne zat ma Wednesday ni le hum kidding vote na bol kidding ni halang so ding Thursday ni le ne zat ma hum dik chu Sunday chan na 7 days chan chu voting right na nei ding cho phala chun ki chai de ta iam tia tha mi ru na nei ki le chun next week 7 days chu ru vote na nei ki ding chu vote na bol ding hi ti chu hi te ka na chu ke ya hi 700 vote ka nei in ta gen chat da na hi ti hi vote jing abon in mo vote in hin bol pe pe nge che vote ka bol ta na hi chi vote ka bol hi jing 5 pm le result so din hi jo pala chun helaya 5 ai poya result to 5:30 langang so ding jo pala 5:45 langa hi atha bia 700 vote hum ti pala ka vote kiting jo pala chun result ni hala hum kiting jo pala chun 5:30 ang so kiting abala 5:45 fa hi vote hung tha am kiti ka vote kiting chi cho ta ka vote ding a chaina pena ka senum chu last week hafta ma sa Monday to Sunday ya mi na muzat si chu hafta kit Monday le kun vote hungum ding a vote hum zat chu ka sai ta an chu chung ding Monday ni le vote na boling ni hala result so ding aban le Tuesday ni le aviala hum kit ding na vote nei zat ma ma na vote kit ding ta chu ani nias Monday to Sunday chan ma ma chu voting right na nei ding hi cho phala ni ki chai de ta hi chan chung hin tin thiam lo comment section nan sai du comment nan bol du